Ka jingmam pat yo ya kanu rai halor ka jingdawa ka Jets 24/7 habaya day ban khang no ya ka app ka penya ya ki bakamai arshaka wat hadin ka jingpen snow syaka sorkar menta la bon sin kala penlong ya ki nong yalam ka ne ka kenhun ban let kendu sa yo ba DP Walang Chief Secretary ka sorkar jilla ban yakren halor ka ne ka man habakren chikilat pathai kubor haka live waiter unaitung arajar apesan nakaliang uba pinskem lang Yuria Managing Director Ula ong pementa la arsnem tam kila pinsngo sya ka sorkar halor kani kamat Henry hadu menta kampat urlong bat kani kalabu jing shibon yaki. Nalor kata ula ong ru baka sorkar ka Jukren nakapor sya kapor bakan yarap yaki basengkam lade Henry hadu menta kempat yo ya kanu ka jing yarap. Along by 1 point back ba di ban shim action ni kini illegal aggregator di ba operate ani license tangata hi takara meeting ru kam slam ira yang keren ba shaibe ya chief secretary ba diwan ni tamba ni remind ba di ban shutdown ya ki app ini aggregator company di ban license markani ka khata wa yangi kalau very unfair namar mentala akunyo benai ngila ya struggle na kawai ka table te menta koi ha menta ba ni hapani kundu ni chief secretary te kat kong Jukren na kalian chief secretary yang ba in sakat committee but commissioner DC kota tata te ngi kermen ba ha kai bide ba kani namar ba kadi ki issue ko Islam ba nga kermen ba menta resolve no namar ba ka license jongiru kala jangkon te kala sim apun atati ringi ladangin le nai le su ka license sama kalau mentang iku dan jumut dalam dari license ada yang ki our rights are not being protected, so that was the reason. Te hapadang kini ki ar phunyo banai ka ba phila iwan lepit snow habdi bini jingia jong phi te ai ka ba nakalyang jong kini naka sarkar ka snow yu phi ba habdi ba ni ka jema jing dawa kai ka daw thai ba slam ba kamla ban khang ya kata ka aggregator ka ba bi an kat kum ga jingia kendu ini naka bos ka po la le habdi commissioner ne DC ni bagi DTO ro ki ong bakin sale namar ba ki ong ba nakaliang DTO numla ekani ra do te kasuya kumne be mentala arsinam tam te ke action ki le bon ki shu ki bat tang ini ki jongi ma ki parado parasnam jongi jingsha nakaliang jongi le ni la kran ba shai ba ni kwa be friendship action ya company the root of all these problems that we are facing right now. They ban bat ini ki riders masno adu kata kamde and plus like nakaliang jungi impo aru bakin sha vanish na penalize ndai nakaliang jungi they ban le be company ndai ki riders bapli namar makiru persang hi ban kamai bani na jap ndai maybe let's say nakaliang government kadi ban perkhat ba ikisin jam ulo banle te mentang ikram bet specifically bet shutdown ini ki illegal aggregator company ki bawan chini illegally kamai claim license tang kata hai te kai bria ka panakalyang jong chief secretary ai ka nu no jing kola tani ai ilong ba in sakhat la ka meeting te in sepet nang tu te kerman bet ba non positive te bika porti kamang ndi yang subjective shani kata hai ani ya ini kata atre gitu ibu ongro kipat pedre ya ka umnungi function ya kata ngala ban guarantee on camera bang ni ide the lowest ban shim ya commission ya kata nga asya they even menen tu kidan ki ba la kamai ba rapido di nong yalam tu rapido ro kilawan ikendo ya nga ila ekran ka bedi ba kata ki kila pau hi om ba kim kwa ban sio per trip tengok habide ba kata ngini pen bed tingalawan ra nakaliang ki ai ka proposal ba ngile da commission base wa ya kataru ngala agree ba ngile da commission base te ngatrai makiru kila ya stanat nong kat kumga mener ki wan gi so office tiki ong gila ya stanat habide ba kata nomor ba kan miya super trip ya commission base te ngatrai hakini ki kindiat singiru in sudden meeting ka bakam ya bon ba kini ki nongnya ashaka Nik hidup chief secretary kali ka assurance ko kiyo nama bang suku ada pilada buat company na bon sian apa ide buat kami jendon jang rapido
hatu beli melak ban khang ya ka ap jang ta karep yo. Jisha ya kani kala la rakaman ke government kadang we ka technical term ki biong geofencing ki fence no ya kani ka state jongi kata kala be daw basuk kata ka syong betang ka well jong government bahkan fence gini inu ki bala ban kata ka safety jong nang syong sinong ka jela Hatu beli pak dia mbah ni mentah ki berbuat ki ka yang halai jong kijat dan la ka jong business henry mentah ada ki yang henry undan menu bani rapi da ka sokar dan menu bani rapi ha bani sa untam be de ki lewo ba ki beri jong ki lala bale. Oh again the ken hakata ka bentaru boleh bila onra ya nakaliang jongiru ngi supply namar ba jingisha ngi la expect ba namar kung kajung perkat jonga mensuang ba namar ba belenga sedang ikan niru ndai ba ngale nakadaw jong kapisai ngale namar ba ngai ba ka jela ka dan kam kat ka jela san pos nam tam ru ngimdan ye ki aggregator ban bala ban nia ikan ni te ku samla rang ba nang yalam ngala syum ka rai ban le ikan ni te ngala le ikan ni pan masngo hadu mentah ite banong yarap na lada pipet nang no kumba pi mentah na lada kadai na kisang balang na kadai na kaliang ki ka government na kanunuro ngismo ngilong marway reba wala kataro ngilong positive be namar bangila rai rang ba ngini ale ngini apoy men shadu ka ba ngila thu ba ngilong self sustain long kay bangi ni penmi ang ni kan sa ang ni kan circulate kan kiu ka jila katar bari kawai na ka jingkwa jini. We are the first aggregator in the state of Meghalaya and also the first aggregator, taxi aggregator Hanot East but adopt EVs. Before Assam did it. Assam did it last year, we did it before last year. Redo mentar recognition, anything, wala kata yung gusto we just want justice. Yung di mo benikong na po kan tapi siang ni bisim bakani long baki ni ki bos sarkar tin kin snap ki beri lojong ki kwa bandri tang ki beri panaba ngar dan hi tu jung perkhan amar ba fin pe kum last year par baki na Assam par bigi launch ko bayo par ba launch bayo ngai transport minister Mitch Kumar yo publicity ha and they were claiming ba ki the first aggregator ban in the entire India in Raypan the fipet ki last year ngi last before last year atrai fikir mau hi balon su i de competition mungkin te kata fil ada ban situ hi ha egar recognition na betaki entrepreneur ni ka jelajah Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya